Hey, hey! Ouais! L'île JOHNSTAR, c'est où lié? Bosta vin de radyo, bosta. Ki radyo ye kon sa? Radyo nan. Ti chen chou sa, so gen nan ko. Som gen. Mwen $2 non, ki ta fi manje, pa kop mwen kon sa man. Na vye insekirite sa, bosta. Ou ba kap travay so ba gen manch, non yon si wap di mti chen chou. Wè zanmi, te dwa pale de manch. Se sen lek, ba jem mache san manch man. N'importe nek ki ta fon de spekte lan, fout kase tout tèt. Wap pale de manch, kote? Tout manch? Oui. Mwen viwe manch. Man viwe manch. Wè sa, se lig manch man. Ta fon kakalan kase tout tèt ou. O ti manch pilon gen waferans. Ti manch pilon? Eh Oui. ben ok. Mè radyo baba. E wè zanmi, ou pa ta kout kop sa ban mwen. E mwen kon se ma fò. Ma fò tounen zonbi mfoutou nan biznis la. Kwa biznes ki ka fè moun tounen son biya. Wap fè mbomes, nou deja viv nan insekirite la. Mem toalet moun ap toalet a viv nan insekirite. E ba sam de nou zanmi. La jem nan baz. Ou pa pote yi pa bovo. Mi disparatou la da defon bi. Ebe ok bosta, man pote. Ket ben. May bibi. Oh! Ake de souk nan salam isi. Mwen fè ou ki de sou moun isi ya. Shigintara alauma balaika kalaika. Maptan nou kunya la. Hey, hey! Ouais! Sa ka pase m la? An, si yo te pon telefon mwen, Oui, sa la di. sa m dap di. Wè sak pase, telefon so vole ya, be foutou an leson. Pap jem mwen a fe moun an kon. On val bon mon leson? Oui, so dap di. On val bon leson fam nan. Ou konnen a mou chakak nan mon amap tou ko? Wè bon moun leson, ebe be leson an sa. Wè men on pa ka arrive sou mwen, se ba vwe? Se ba vwe? Ebyen, apre de jodi ya, lo si jen gason, chache trava ou fe. Se pa vole a fe moun nan la ria, se pa sa ki esensyel la. Wè apre de jodi ya baz, pap jem fè sa ankon. E si denye bagay wè vole. Ou gen pou kampi la koto, kampi a la, pou soleil boulou, pou tout moun ap pase la via gado, pou tout nou statu la. Alors, ou même zanmim ki fin gade video sa, mwen di ou mersi pou ekoutou avèk atensyon. Mabjou ke pabli abone ak chanel la, epi like, pataje video a komante, yon fason pou ka eden avanse.